Dala, kinapudno ken biyag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 15, versikulo 3. Makita ti apo ti mapaspasamak iti amin a lugar, sipsiputan na tayo, dakas man wano na inbag ti aramidan tayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biyag. Anyang iti dama ka ni Eunice, tawa naman ti post na iti Facebook. Ay, jakman amo, no anyan tinapasamak kang kwana. Kalpasan nga isulaan kada tayo nga agbabarkada, ti saan anak pa sa iti board exam. Ayan! Apa nga katawa ka kasta? Taiso, review idi. Ay na, gimatang pahay itinangkangin a review materials. Hanggang saan na't anak kapasa? Saan abale, tadamat gwapo a boyfriend na. Ay, gargarya mo na ati boyfriend na. Nagloko kan? Ay, amukon, ibaon mo ni nanang mo. Mapana kumustaan ni Eunice, iyabalay na. Tapno amuan na, no kumustaan tigayem tayo. Ta sana nakapasa iti board exam. Apay nga ibaon mo pay lang ni nanang ko, di si kanti mapan. Ha? Ay, di nakot pampansinan. Papanak pala di balay na. Nung ay nakasaganan ti panabas na. Kung gaya man niya. Sa bagay, ni nanang ko tinalaing nga agsagrap iti chismis. Agore ka tayo ba? Mother! Apay! Nakasukat ka mo't mother. Sa dino ti papanam. Ay na, kas kailan mga anak iti kasar, auntie. Mapanak laeng kadagiti ayan ti kukumarik a makichismis. Ang sukatak mat iti napintas tapno sanda nga ibaga ak kakaasya. Flang, Kat dumagas kayon ton ijabalay da Eunice. Tapambaran nyo ako mustaan. Kalpasan asaan anak ka pa sa iti board exam. Talaga mapanak ijay balay da. Tadamapan ko buludan kininanang na. ay, kitain nyo man, auntie. No agsang-sangit kit din, di gayemi. Mangan ka anak ko. Agkurkulok ka mo't laangan dito silid mo. Jak kaya ti rumuan, takantsawan dagiti gagayam, kay kakaroba tayo nana. Saan laang mo't asik ati saan anak ka pa sa. Ado kayo. Di ag-examin kanto manan intun sumaron o atawan. Mababainak nanang. Saan mo arumbang apagbainan no saan ka nakapasa? Sige, mangan ka. Kumaray! Anda ka! Ay, asino di ayab kanyak? Di ko marayo at chismosa nanang. Sige, mangan ka nga raw. Tainak man damagan no anya man ang tibuludan na. Wano ibagana. Apay, kumaray. Apay, dinakpastrakan di tabalayaw. Ay, umunag ka, kumaray. Ala, umay ka. Ay, thank you. Hap, agtugawa ko na. Katuan Awan samot ni Eunice dito'y balayaw. Ay na, agpaspasa na ang maray. Taapay. Kasla di mo pa'y mo't nadamag. Tian niya, maray. Awan pa'y mo't nadamdamag ka. Agpaspasa na ang, tasaan anak ka pa sa iti board exam. Saan anak ka pa sa ni Eunice? Kung akman no ang mumon, Ay, jak pa'y amu maray. No di mo imbaga, jak ka mau. nagre-review mo't. No apay, asaan anak ka pa sa. Di balasang ko nakapasa. Di barkada ni Eunice. Ay, ni Meredith. Wun, nakapasada kini Joey. Sino a Joy? Di nga'y bakla barkada da. Ni Jonard. Joy, ti kayat nangayawag mo kwa na ita. Ta nakapasan iti board exam. Naimbag man, ta nakapasada gayam. Apay nga tangamin aya, ta saan anak kapasan ni Eunice. Saan na pa'y siguro aswerte mo't amaray? Sa bagay, kunada nga road as sinwertyan na ita. Wun, maray. Ay, kaasimot nga road an Eunice. Ay, saan abali? Tamabalin ang tumutlat at ag-examin manan, intun sumaron o apa nag-i-examin. Unmat kit di amaray, ang agtrab-trabahon to amin ang abarkada na. Isulaangan ti saan pa'y.
Ay, kat oray maudin ton makapagtrabaho, Maray. Sige nga ron, Maray. Inakaw, nalpasak mo tan anak chismis. Wala, Maray. Nasaya at mo, tanakadagas ka dito'y balay. Wan, Maray. Sige, ta umayak tumanon. Anya kay nanang. Anya ngay tinasagap mo damag iti balay da Yunis. Ay na, kaasin ni Eunice agayim mo. Ha? Apay nanang? Agkulkulong la kanon ijay silid na. Saan amangan? Di na kano kaya tirumwar. Ay, kaasimot. Kaasimot ko nam yung agalak kamag. Ay, wan kaya man niya. Rumbang ko mga agladingi takparakan kwa na. Uray ni nanang na. Di na ninamnama asaan ang makapasa. Ta nag-review ka numag. Oray man pa'y no basa-abasa nanang. No nakapoy mo ti panunot na. Awan lata Kaya't mo asawan. Saan analaing ni Eunice? Below average nanang. Anyang iday ta? Bayan yun. Di yun tumot lang maawatan. Apay nga taasaan mo nga reply ni Gary kadag iti text ko kankwana. Amangan mo't no awan load na anak ko. Oray awagak. Agring mo't ngaminton kwan. Maidopan ti cellphone na. Nay, huwag nagpaisaw. Saan mo nga umay bumisbisita dito'y balay? In text ko nga umay dito'y balay. Ngam saan nag-reply. Di nakansamot kayatan ta saan ka nakapasa iti board exam, anak ko. Unay matan. Nagrabaw matan arasunday ta na. Ay, magrabraba kaklaang anak ko. Ang kasanungay nupod no timbagak. Anya, madagasgasat ko no kasta nanang. Sa anak lang aro din ang nakapasa iti board exam mi. I-break na pa iti boyfriend ko. Ay, anya kalakit din aya. Angaw ko laang dayjay kunakmatan ka. Agrubwat katarumwarta. Sa dino ti papanantayo. Mapanta makipalingke. Tapno adda rason arumwar kamot dito'y balay. Mabainak no makita dak dagiti gagayem ko, nanang. Pagbainam ko mahangay. Agrubwat kakit din. Tadakadwak amangimot kadagiti gatangag. Napadadan ngay di yun. Ang dalaan dito hindi kita sumursurot. Itawan mo tayo. Sapay nagadot itao. Nagrigat tiyag birok-birok. Ay, napanabaya yun, Nes. Nakita ko ni Gary. Kat? Agtungtong kami kano. Ay, kasano akon ngay. Itulot kan dita para daan ti tricycle apagluganam nga agawid. Maudi kanton nga agawid. Wa, nanang. Adda pabasahin dita. Adda sa nga gasot. Umanay da ito yun. Maala, itulod na nga rodon iti paradaan. Ay, imbaglakit din tanagatang taamin na nakasapulan iti balay. Ay, kat ayan nan ngay ni Garay. Or-orayan nak iti restaurant apagkitaan mi. Naka-order kan iti kananta? Dagito amin dagiti in order ko. Ay, nagadumatan. Nagado. At dapat iserve da nga ice cream. Ay, sapay jak unay makapangan ita. Taapay asaan? Kimusim kan. Kumutong ka, sige ka. Awan tong dagiti upat alayer abilbil mo. Sa anak nga rod unay ang makapangan. Agladlading itak unay. Gaputa sa anak kapasa iti board exam. Huwan nga rod. Apay asaan ka nakapasa? Kat dagiti gagayem mo, nakapasada. Jak nga rod amo. Ala, mangan ka na. Oh. Apay anak kaparpartak ka amangan. Kaslada samsambutam. Talagang adda. Iswa, sige, mangan kan. Gary. Apay adi mo sungsung-batan dagiti text kan awag ko kan ka. Ah? Nagado nga awag ko kan ka. Ngam apay adi mo sungbatan. Kwa. Mabit lang, Ibusok pa dito kan kanak, sungbatan kain ton madamdama. Apay asan pa lang nga ita sungbatan ti damdamagag kan ka. Mangan kamat ngamin, Tulungan nak amang ibus kadagit in order ko.
Dahito'y katirigat na. No aduunay timakan. Ay, jak samot tan makatagdra. Ita, tanabsog ka. Ibaga mo no anya ti kayat mo nga ibaga. Ako, Eunice. Kaya't kun timakiwin naswaskan ka. Anya? Ulitin man timbagan? Ag-break tan. Gapo ka dito sa anak-anak ka pa sa iti board exam? Iso nga i-break nak? Anya nga ti maramida ka. Kat saan ka nga rodan ay ayatan? Pumanaw ka dito isang anak. Pumanaw ka. Sakbay nga ipang-urkukin ka dito nagdakkel ang malukong. Sige. Panawan ka nga rod. Nakabayad nga tan iti in-order na? Hoy, Gary! Nabayada mo dagiti in-order mo? Hoy, Gary! Umay mo bayadan dagiti in-order mo! Ada ichikakan ka, girl. Anya man ang dayta. Jagayam taasan na nakapasa iti board exam. Ni Eunice. Apay aya. Gapo, ta saan na anabayadan na giti in order ni Gary ija restaurant na nangananda. Ay, pinaginaw dan si ka. Anya? Ay, puunay mo tan amalas nan. Ganda ito ipay. In-break ni Gary. Ha? Apay yung in-break da? Kat mo nagbayag dan? Gapo ta sana board passer, ah? Ay na, kasimot ni Eunice. Ay, malas ti mapaspasamak iti biyag na. Binaginan samot amin nun akamalasan. Ay, nakababayin ta pinaginaw da ija restaurant. Tadi dapat nakabayad. No siyak, mabain akong arumwar di tabalay mi. Agkulungak laangan. Kaasimot nga rod ni Eunice Amaray. Nadamag ko a pinaginaw da ka no iti restaurant. Gapot sa saan da nakabayad iti inorder da. Huwag nga rod maray. Kaasimot ni Eunice. Anya nga iti plano na itan. Ay kat agbirok iti trabaho na. Tapno mayurnungan na ti panag-examin ng tumanan. Sapay ko mga road ta makapasamutan inton sumarunaw. Ay sapay ko maamaray. Ay, kaasimot. Sumra ka kas waitress iti restaurant ang naginawak nanang. Ay na, pinaginaw da ka lang arudan. Sumrag ka pa'y laang ijay a waitress. Nasingpat mo't ngamin ti akin kukwa. Idi nakita na nga agin inawak. Dinamag na. No kayat ko kano ti agbalin a waitress. Tabagay ko kano. Kat, kinayat mo mat. Naasyanda kanya. Tain istoryak tinapasamak. Ani Gary tinagorder. Kat kalpasan akin na nadagiti in order na. Pimbanaw adagos iti in break na. Ay, kastaya. Ay, agyaman nak. Makaornongak matlaangan iti pag-board exam ko, nanang. Ay, katwan a anak ko. Nulakit di tamaan usam day jay at trabaho. Waitress ka dito eh? Wan? Apay anak lahat kayo akasta. Sa bagay, saan ka matket di aboard passer? Imbagan ka ta nakapasa ka. Ngam anya nga iti trabahom ita. Awan pa'y nga rod, agbirbiro kak pa'y laang. Oh, anya ti order mo. Ibaga mo, ta ilista ko. Saan ka na makikadkadwa ka dagiti karasaan agagayem mo, Eunice? Karasaan? Asino dagiti dakdakamatin yun, nanang? Ay, kat dagiti gagayem mo ah. Iraman mo dyan nanang ni Beth, ako namlan nakasingsing pat nga umubay dito ibalay. Gayam, agururnong laang iti istoryaan na nga iwaras na kadagiti kaaruba. Ay, nanang, sigud mat akasta. Iso aliklikam idan, uray pa'y day dya agare. E di nag-break kami kanigari. Diyak kayatin ti makisinubyan kan kwa na. Ay, uwan gayam anak ko. Ag-examen ka kadimanan. Wananang. Adamot pag-exam ko. Ngamin, ninayunan di manager mi ti pag-exam ko. Anya? Tinulungan da ka? Wananang. Nagsayatan ngay anak ko. An-anusam nga road, taam mo nga agbaligi kanto. Wan, nanang. Da kayo adwa, tuladin nyo ni Eunice. Apay nanang? Nagan-ano ni Eunice? Kat no nakastrakan iti trabaho. Kalpasan ang nakapasa iti board exam. Ha?
Nakapasan ni Eunice? Wen, kan addan trabaho na. Ay na, kasanutan ngay. Aging kaitakit awan pa'y trabaho ta. Dahil talag padpadaan ken mangpalpalabas iti tattao dito paraangan ter aramidin tan. Wan nga rod Satan to uyawan kan pagis-istoryaan ni Eunice. Ita, inabak na tan. Adayon tinadanon na. Tulungan ti Dios tinasayaat a tao. Ngarod, agbalin tayo anasayaat, tapno paraboran na tayo ti Dios. Papagayam, ditan tinagibusan, ti maysapay, apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 29, versikulo 27. Ti tao asaan analintag, kat pakarurudan dagiti agar aramid iti umno, ngem tinalintag ti dalan na, kat makarimon kadagiti nadangkes at tao. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala. Kinapudno ken biag. Agyaman na papo. Iti barumanan nga agsapa. Nagsaya ti singising ti init. Ay, ni. Ano dyan bayak. Kasla basura mat. Kitakman. Naimbag nga oras mo, paray! Oh, Ah. apay akas lang naliday ka mahit. Ay, adamanan ng ibelang iti basura na dito arubayak. Kanayon lakas to'y. Naglalawak pa'y mait. Ha? Nabubulok. Kung sana nabubulok. Huwag nagpaiso. Kan, Yan ti maangot ko. Kaslan na bunglog nga niya. Ay, awan mo, manaknakam tinagbasura dito'y. Isungayin nak man nagreklamo ka ni Kapitan. Parang matiliwan da no asino ti agibas basura dito eh. Awan pare, amangan no sana maaksyonan ni Kapitan, numapan kagreklamo ken kuana. Apay kastate ko nam. Ay, napana kong nagreklamo. May papanidi madi nga angot nga agtaw diti kulungan ti baboy ti negosyante ani Don Dolfo. Napalabasen ti sumagmamanungal daw. Ngam aging gaita, di pala naaksyonan. Isu akinunak iti bagay, saan kunton nga ibut-butos. Tani, umadani manin ti eleksyon. May mayat pa'y no si kanton ti sumukat a kapitan. Anya? Ay, di ka man mangrabak pare. May isa, dua, talo, upat, lima. At to'y kumpadrek a kapitan. 5,000 dayta. Ket agyaman akmanen iti tulong mo Awanan yaman na Don Tulfo. Basta sika. Ket tinapatag, matuloy na itinapanunot yung pagkwartaan tayo. Agbay suta ko na kumpadre ka kapitan. Sigurado adakal ti maala tayo akwarta. Kadagiti kayo amapuka ni Jebantay. Saan la dayta ti mabalin tayo apagkwartaan? Mabalin tayo pa iti agipatakder iti resort ijay. Huwag ngagpaiso, Don Tulfo. Ken gaputan na siminto ti kalsada dito'y masakupa ka barangay. Adun to dagiti turista nga umay. Husto ka, kumpadre ka kapitan. Ket no naipatakder ti resort, dakal to na kwarta ti mabingay mo. Ken di kagdanag, kumpadre. Gaputa suportaran ka iti sumaruno nga eleksyon. Namnamak dayta, Don Tulfo. Ni, si kamot gayam day tamanong Omar.
Ay na, mangkig-kigtot ka mat. Apay ngay bulang mo ti basuram dito arubayak. Pagbasuraan ka di dito, labnay. Kwa manong. Day tamat ngamin tiimbilin ni Don Dolfo kanyak. Kunana, makatulong kano kada kayo dagito a basura. Ken imbagam kano, aditoy nga ibelang mi dagiti basura mi. Awan tikas lang yung bagbaga ka ni Don Dolfo. Apay, gaputa basurero aklang, kasta? Kwa, kasdi nga rod manong. Sana gaputa kalkalkalak lang iti basura, kat kastamot yung daramidin niya. Wala, no kastamot lang. Agkikita tayo di barangay hon. Omar, sana mabalin nga idarom ni Don Dolfo. Yaputasan mo't nga iso tinangibulag iti basura di arubayam. Anya? Kat no agdadata nga iso tinangibaga ka nilabnay. Nga ibulang na ti basura di arubayak, kapitan. At akadi ebidensyayo nga iso tinangibaga ka nilabnay nga ibulang na ti basura na dyan. Kasanungay no sadut lang nilabnay ang mangipan iti basura iti pagbabasuraan. Ha? Pamati ka iti bagak, Omer. Naku na ngamin kanyak ni Don Dolfo. Ano dadumakit sadut nilabnay. Iso adya kun mas daaw. No apay nga ijay tinangibilangan na iti basura da. Napurudak ka ni Kapitan. Agpay sumot gamit ibagbagada. Akanunungan ni Kapitan ni Don Dolfo. Talaga met pare. Ket, anya nga tinapasamak iti ipapan mo ijay. Jak impagaro pakas jay gayam ti baga kanyak ni Kapitan. Pare, agpay sutin ako na. Uray ko nak nga reklamo ni Don Dolfo. Di nakdengdenggan ni Kapitan. Awan na talaga ti maramidan pare. Gaputan na singed da nga gayam. Kanayon kung tubay makita ni Kapitan na mapmapan di tabalay ni Don Dolfo. Nadamag mo pare. Di anak ni Marcela na ospital. Ne, anyat na pasamak. Dinungpar kano tinangisit ako tse. Ngam intarayan kano jay driver. Anya? Naimbaglaan ngayon, tada nang ipan adagos iti ospital. Kinapudno na, bumulbulod ni Marcela kanya kiti kwarta. Ay sus, kaasimot nga rod. Ne, rugyam sa matan tagi patakdar iti resort, Don Dolfo. Nakasaka na matan iti materials. Wen, kumpadre a kapitan. Maya ta may patakdar adagos ti resort. Tapno makakwarta ta adagos. Kasta ka di. Nasayat nga rod no kasta, Don Dolfo. Mabit lang. Oh, atoy. Ah. Kumpadre ka kapitan. Alam dito isang 10,000 pesos. Imbag lang igatan mo iti kasapulan nyo iti balayo. Ay na. Gasto te kayat ko, Don Dolfo. At naman ang igatan ko iti naimas asidan mi. Agyaman ako na, Don Dolfo. Awan ang yaman na, kumpadre ka kapitan. Basta sika, awan problema. Kenam na maam to, adak-dakkel to mananti itad ko ken ka, numalpasan daytoy resort. Ay, nailako kong dagit na nakalkal ko abote. Atakin plastik. Agawid na kadagos. Tayo nakagdigos. Panagbimisa ita. Katjak kaya timaladaw. Sayang no jak masangbot timisa. Kaslag tartaras ka matomer. Apay, kamkamatan na kaya ni bakit mo? Ay, saan ka? Kaya't ko lang agawid adagos. Tayo nakagdigos. Sambutak ngamin timisa ita. Ha? Ne, makimismisa kay gaya. Uwan, Kapitan. Nabayagan na makimismisa. Jak liwliwayan timapan. No kaya cho? Intay makimisa, Kapitan. Awan oras ko di tamisa-misa, Omer. Importante ti papanak kita. Importante mo ti makimisa, Kapitan. Gaputa istotel daw, apanagdayaw. Ken, panagdawat iti pamakawan ti Diyos. Kang runana, istotel daw nga agyaman tayo kadagiti inted na grasya. Ikakit din. Tapnusan ka amala daw. Nagmayat at talaga ti agkape.
Kabayatan ti panagtugtugaw di ti parangan. Ni pare Omar met day ta sumungad. Pare! O may kape ag kape! Addan nakasagana dito'y atinapay kan kape. Ay, sige man ngurot pare. Ay, ginanak, bet. Kagap-gapok namin ni Jejang siya pa naglako ka dagiti nakalkal ko a basura. Eket po na. Gabi ka. Kabayatan ti panag-istoryata. Ay, da magkugot na saya at kanong ti kasasadya anak ni Marcela. Remor ka din ni hospital, pare? Wan pare. Ket nalaos ti panagyaman na. Gapo ti intad mo a kwarta. Ana inayon iti pinagbayad da di hospital. Pare. Amangan no kayat mo ti agtaray. Kas kapitan. Tani. Umadanin ti eleksyon. Anya? Kapitan? Pagkat katawan nakman. Amumat a high school at tinalpas ko. Nagtarayak iti dayta posisyon. Maabaka ka. Awan iti kwalifikasyon arumbang anakalpas ka iti kursaw. Tapno agkapitan ka. Ti kuna na lang ijay. Basta you can read and write. Ken maysa. Kasapulan ti barangay tayo ti kapitan. Nga amuna ti tumulong kadag iti kabarangayan na. Manong Omer, si kamat gayam tamasabat ko. Nadamag ko kan ni Eman nga inalukoy nakaatumaray kas kapitan ti barangay tayo. Naka-file ka din iti kandida, Sim? Ay, ako ha. Dapay na kay kadang. Among ka di? Sikat ti may sa anam namaan mi atumaray para kapitan. Gapo iti mayat agalad mo. Kayat ni asikat ti sumarunong nga agtugaw amang idaulo dito barangay tayo. Ay, maragsakan nak Gapo iti imbaga. Sige nga rod. Agfailak man iti kandidasi. Kumpadre ka kapitan, amom kati, ti agwarwaras asayang gus. May papanitian niya. Panggap ka di iti umadanin a barangay eleksyon. Uwan, kumpadre. Nadamag ko at umaray ka no ni Omer kas kapitan. Anya. Ni Homer basurero. Anya ngay matiam mo na dayjay no panggap iti politika. Hindi pa nakaturpos iti panagadal na. Tiyan mo na lang kahit agpidot iti basura kan sumbrag iti simbaan. Agpaiso ti kinunam, kumpadre. Agin lilintag laing dayjay. Angam no makaigam iti kwarta. Malipatan nanto ti agarami iti umno. Awan gaya, Don-Dolfo. Manula apulanan kat malpasan ti resort mo. Isupay man ang tipagkwartaan. Wen, kumpadre ka kapitan. Umadanin to ti panaglukat na. Kat sigurado, nagadunto ti umay a turista. Iti dayjay a resort. Oh, pare Omer. Nagkalkalingatan ka, mate. Kan nakadungdung rit pa yun ta suot mo. Kunak man no napan ka nagkalkal iti basura. Ngem awan mat karga day ta sa ako ngay gamaw. Among pare, adda nang ko nga ungor ti Chinso. Kat sinurot ko ti pagtataudan na. Kat nakitak da Don-Dolfo kon kapitan iti paset a pagpukpukanan da. Adda pa'y mararami da pasdak. Anya? Huwag pare, kat mapanak iti police station. Ipakitak ti video. Ala, kaduan ka pare. Tapno maaksyonan day ito adagos. Saan arumbang agtultuloy day ta adagas nga ramid da? Kasla makikita kon ti kinaprogreso da ito a resort, kumpadre. Kadamom ka di. At dapay ti saan ko na ibagakan ka. Nagpaimula ak iti marihuana. Dito'y kabambantayan. Anya. Ne, itala na ipagam kanyak dayta Don-Dolfo. Ha! At da pulis, kumpadre! Tumaraytan! Yung kantaton ti agligas! Puso, napalulungan na kayo! Ingatan ka nagitiba yo! Amangan no mabalin tayo a pagsasaritaan da ito, mga sir. Ija istasyon ti pulisya ti pagsasaritaan tayo. Ala, sumurot kayo as itatalugod. Jak ni namnama kas degam ti aramid da kapitan kan Don-Dolfo. Agasam?
Nagado ti pinapukan da kayo. Saan lada ita? Nagpamula da pa iti marihuana. No kasta. Drug supplier da nga rod. Ay, isumot lagayam akanayon nga agkadwada. Nagadugayam ti illegal nga aramid da. Ay, dirumbang akasta ti mangituray kada tayo. Saan adumruas ti barangay tayo, no saan analintag ti mangidaulo kada tayo. Pudno day ta ading. Gandamag ko akamang gayam ti sindikato day di adon. Nabayag ka nun nga imbestigaran dagiti polis. Ngam awan ti maalad nga ebidensya. Imbag ko na ma, tanangag ni Omar di ongor ti chinsaw, ket binidyo na ida. Wen nga rod Manong Eman. Ay, no saan agapo ka ni Manong Omer? Amangan no agtultuloy ti madi nga aramid da. Ay, ading, inton bigat gaya man ti barangay eleksyon. Sapay ko mata mapagasatan ni paring Omer ang mga abak akapitan. Ay, kasta tinamnamaak, Manong Eman. Tapno mapadasan tayo mat tinasayaat, kan managtulong a kapitan. Agyaman na! Kabarangayan! Gaputa siya ti pinilio a kapitan dito barangay tayo. Ket nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Gaputa siya tinangabak a kapitan. Kablawan ka, pare. Nalaos ko tiragsak mi akabarangayam, tas si katinangabak akapitan. Agyaman na. Congratulations, Manong Omar. Sika ti baro amang idaulo iti barangay tayo. Imbaglangan, tasan napagasatan jay sigud a kapitan tayo. Ay, imbaglangan tasika tinangabak. Agpaisot ako na, ading Marcela. Kasapulan ti barangay tayo ti kas kini Kapitan Omer. Ket pagyamanak ti dakila supor tayo. Ket ikarik, aramid amin a kabaalak. Tapno maaramid ko dagiti pagrebengak. Laglagi pon akanayon, ano dakas ti aramid mo, dakas mat ti pagbanagam. Ngarod, nasaysaya at no intay aramidan ti pagayatan ti Dios, tapno natalina ay ti biyag. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Jenzel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Joseph Benawe. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kamitin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala. Kinapudno ken biyag. Na inbag nga oras yo amin papagayam, hintay iba sa ti Proverbio Kapitulo 3, versikulo 5 kan 6. Agtalag ka iti apo iti amin a pusom, di ka agtalag iti ipagarup mo nga ammom. Laglagi pom ti apo iti amin nga aramid mo, kat isuro nantukan ka ti rumbang adalan. Papagayam, intay dinggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampo di ti programa tayo. Dala, kinapudno Kenya. Nagragsakak idiinted dati premyo ka na nga bak iti kinantaan. Ay na, naglaing ka talaga, friend. Siyak ti kang runaan a fan mo. Agtultuloy ko mati panangabak ko manan iti sumaruno apakisalipak a kinantaan. Namnamaot day ta. Si Kapay, naglaing ka. Ikagumaak ti mangabak manan. Dakkel ti tarigagay ko nga agbalin a recording artist. Ay, nagmayat siguro ti agbalin a recording artist. Inton kwan, agbalin ka matan nga artista. Mangnamnamaak amaragpat ko day tang arap-aap ko iti biyag. Basta saan ka amang liplipat, friend? Kanayon nakakadwa ka dagiti amin apapanam. Asino pa'y ngay ti kadwak? No di si ka? Manipod si Mikat jay anak ta, gapo iti talento nang agkanta. Manumot nga agawid dito'y balay. Iso nga rod lakay.
Ibaga naman nga adu kanaw ti pagkankantaan na. Ayaman ti agdudumang agpaskan. Adu nga taaya ti maalala na ijay. Titangdan na ti kayat ko asawan. Saan sa matunay anak kal? Ngam pakaragsakan na nga men jay mapalpalakpakan kalpasan nga agkanta. Ay, dahi tatay kunada a binartak ti talento na. Malipatan na pa yan ti sumarungkar dito'y balay. Imbag pa'y jay kaaroba ni Helen ta agad adal. Idi nang habak iti kinantaan. Ijayan ti ayan ti panunot na. Awanan isem nang agadal. Janet, si kamot day ta. Saan kayon samot ten asumsumrak ka ni Alice? Saanan? Takad kaduak ni Alice ang mapmapan iti pagkankantaan na. Talaga asikatan ti kaadalan ta. Wan nga rod. Amom ka di, nga da nangalakan kwa na nga agkanta ka no iti TV. Imbag man. Ag-guest pa'y gaya man iti TV. Wan nga rod. Dakkel ti bayad daken kwa na. Naggasatan ti kaadalan ta. Ay, nagasat ka Tas ka ti kanayon na akadwa no ada papanan na. Siya nga rod ti inala ng alalay na. Ay, imbag kayo pa'y. Makakita kayo iti artista. Numapan kayo iti pagkantaan na iti TV. Nanang, apalak ni Alice akaaruba tayo. Agkanta ka no iti may sa TV station. Kayat mo asawan? May san nga artista? Ag-guest ka no, nanang. Awan papanan na, no di agartista. Ay, saan mo nga apalan, anak? Ikagumaamkit di ti agadal. Sumagmamanupay atawan, sakbay nga aktor pusak. Ang ni Alice, naggasat, tadan pagsapulan na. Anya nga rod, kat adamat nga rod talento na nga agkanta. Apay nga tanga awan mat talentok nga agkanta. No day ti pagsasaritaan. Saan na bali? Nalain ka mo ti jay pagadalan. No lakot igawd mo, may sakan tumot adi adal. Wen matkit di nanang. Nana, napintas adamag ti ipadamag ko, iti day ti apa nagsabat ta. Anya ka di day tada magbasang. Ay na, ag-guest ka no ni Alice nga anak yu iti may sa TV station. Kuna ni Janet agayam na. Pudno ka di day ta basang. Nalabit, tanaragsakmat ni Janet anang ipadamag, nana. Apay akaslasaan kayo ang maragsakan. Saman, basang. Mailiwak lang gamin iti anak ko. Nabayag ka di asan ang nagaw-awid? Nabayag nga rudan. Ay, kasta ka di, nana. Saan da pa yan asumsumrak iti pagadalan kan ni Janet? Tamakumikom dan sa amap-mapan iti pakaangayan ti pasalip. Kan ti pagkantaan na apaskan. Manipod makumikom ta iti panagkankantan. Di ta payimnak na panan iti simbaan, friend. Masadutak, kakasla ka na yun nakalaban no. Saan ka di amay mayat, numapantamot agyaman gapu iti baligim? Diyak nga rod masango, inka ano kayat mo, ngam di nakawisan. Anya ti aramidam, kat awan mo ti pagkantaam ita. Maturog ang tapno makaina na ti karabukob ko, para iti sumarunumanin a panagkantak. Saan ka nga rod a sumurot kanyak amapan makimisa? Saan nga rod? Di ka ka di makaawawat. Ay, sige nga rod, panawan ka pa'y. Ay, una yan. Nagbaliwan ti gayem ko. Manipod na latak. Dakkel ti nagpaliwan na. Di pa yan mapan makimisa. Da kayo mat, nanang. Aping imawag kayo. Bigbigat. Mailiwak nga men, anak. Di ka maagaw-awi din. Ado ti aramidak, nanang. Adamanan shooting mi idirabi para iti panagkantak iti TV. Saan nga min alive dagijay?
Kasta ka di, anak. Kaano ka nga ron nga agawid? Sa anak pa'y ama kaawid dita. Agpaw itak tulaangan iti kwartayo. Kayat ka ko maamakita, anak. Sige nga ron, paturog kan. Inkayon tulaangan alaan iti remittance center ti ipawit ko a kwartayo. Uray saan ka pa ingagpawit. Adapay mat, jaim pawit mo. Dudwa kami, wat ka ni tatang mo dito, oy. Inkay tulatan alaan, nanang. O sige, makaturturog ak pa eh. Bye. Saan ka nupay nga agawid ti anak ta? Makumikom ka numait. Kasta ka day. Ay, kwartala ang tinapatagkan ko na. Masayangan no saan amapan agkanta kadagiti pagkankantaan na. Imikat pa yan ijay simbahan a pagkankantaan na akas choir. Tawan kan swildo na nga agkanta ijay. Kaslanan lipatan nan. Ani Apo Diyos tinangtad iti talento na nga agkanta. Kay kayat na nga aramaten day taatalinto na iti pagkwartaan na. Ngam ti agserbi kan ni Apaw. Nakunapay ni Janet. Asaan ka noon amapmapan iti simbaan? Day tangarot ti paglading itaklakay. Masadot ka nun amapan iti simbaan. Ngam no adda mangayab kan kwa na amapan agkanta. Alis taw. Ay, apay mo't nakas jay ti anak ta. Di na pa yan ituloy ti panagadal na. Janet, isaganam dagiti pagsukanak. Tada ka naman ang shooting ko inton bigat. Isagana, ngam sa anak ako muyog kan kainton bigat. Papanang, asino ngay ti mga wit iti badok? Maudi ngamin nga aldaw ti panag-enroll inton bigat. Inak ag-enroll. Anya, kasano akon ngay? Asino pa iti alalay ko? Ano sa mon friend? Agadalak naminan. Bagkan ka at analaing kang agkanta. Adda pagsamma kadam. Siyak ngay. Nagbiro ka kumapay iti kasukat mo, sakbay nga agadal ka. Sorry friend. Kamamok ngamin ang maudi gaya man nga aldaw no bigat ti panag-enroll. Kasanong pay itan? Syakit din ti mang bit-bit iti badok amapan ag shooting. Sigamat, Janet. Ayan nga tinalatak akadalan ta. Busy iti panagkanta na. Bakit di ata nasambot ko ti last day ti enrollment? Ita, agadalak matan. Angam, sayang. Agturpusak ton, idinto ta saan paykan ka. Ay, wan nga ron. Nagbalinak namin nga alalay ti singer. Imbag tanapanunot mo ang nagsubli nga agadal. Wan nga rod. Imbag ka ni Alice ata, da pagsamakadan na. Siyak ngay. Ay na, talaga anapatag ti adal. Kumusta ti shooting mo? Dinak man kasasaon. Syakit din tinakabit-bit iti badok asim mungad ijay. Pasensya kan. Napatagmat kanyak ti panagadal ko. Adda naalak nga lalay ko. Ngum umalisak iti apartment apagyanan. Saan kat aday ti basit a boarding house? Ha? Ibati na dito eh? Natural. Di ka mat pakairanudanan. Kanya-kanyatan. Agadal ka. Tainak mat agkanta. Mabalin ka di ang mapantapay makinisa? Saan ka di apet siya ita ti panagbaligin? Awan mo't klase. Di mapanta makimisa. Ay nadyak masango day tataado tar aramida. Sayang tinaitad kanyak agundaway. Numapukaw, gapu iti day ta misa-misa akun kunam. Napalgadan ti trabaho ta. Manipod inalanak dito pagtrabaho am abangko, Helen. Nalagip ka adagos, idi nagkasapulan ti bangko iti teller. Husto mo't nagturpos ka idin. Agyaman unay kan ka.
No saan ko nga intuloy ti panagadan ko, awanak ko maita dito abang ko. Janet, malagip ko man gayam ni Alice. Saan mo ito nagparparang iti TV? Uray siya, awan mo't tandamag ko kankwana. Manipod pinanawan na kiti boarding house mi. Saan mo't tan nga imawawag. Naduras siguro tibiyag na. Amangan no inasawa pa iti milyonaryo. Nalabit akasta. Imbagman ta nakaawid ka anak ko. Mailiw kami una yan kan ka. Nabayag ajak nagkankanta nanang. Apay ka di anak ko. Apay abimbang ti boses mo. Agpaparaw ka matan. Idi ngamin agkankanta ak iti may saasyo. Kala at anagkyak ti buses ko. Kinatawaan dakpay adag iti tattao. Amangan mat no ada diferensya ti karabukob mo. Adda ka no nagtubo asis nanang. Kuna ti doktor nga operaan na. Ngam adda ka no posibilidad ajak to kanon makasao. Diyos ko, agpa-opera ka ka di anak ko. Kasano no agpukaw ti buses ko. No di akon makasao. Iti ka di pagtaudan ti panagsao, ti nagtubuan ti sis ako nang. Wen ka no, nanang. Mano at away na nagkankanta ti anak ta. Iso siguro ang nagtubo ti sis iti karabukob na. Nalabit akas talakay. Awan sabat nga ina na ti karabukob na. Di na pa yan masango ti mapanagyaman iti apo. Numaminsan, ikan na tayo iti gundaway tapno makaamires. Mamati akmat iti imbagam lakay. Mapalagipan tayo, no makalipat tayo. Kahit anya nga iti kuna ti anak ta. Anya ti desisyon na. Agpa-opera ka day. Agam no saan mo't nga agpa-opera. Ang mga no dakdakas kan o ti mapasamak kan kwa na. Ada kayo mo dito syudad, nana. Kumusta kayon? Kastoy lata balasang ka o. Ada ni Alice iti ospital. Maopera ka no ti karabukob na. Ha? Apay, nana? Apay na operaan da? Ada nagtubo asis. Ikatanda ka no, tadakdakas ti mapasamak no saan ang maikat. Agpakaada akman nga ron iti manager mi. Taumay ko kitaan ni Alice. Anya ka diti oras ti visiting hour, nana. Nay, ibang man no palubusan na ka ti manager mo ako nambasang. Iranak ti kinaawan ti ado a tao, nana. Saan mat nga agmalon ti ipakada? No di kat sumagma manulaang mat nga oras. Imbag ta nagsabat kami kaninanang mo. Iso tinakaibaga nga adda ka diti ospital. Imbag man, taimay naksinarong karan. Siyak pay laang di sigud agayem mo. Ikararag ko nga agbaligi ti operasyon. Ita lang ang amiris ko ti kamanik. Gayam. Idin asaya at ti kasasaad ko. Ulos ajak nalaglakit ti ako. Jak pa'y napanagyamyaman iti parabor nga inted na kanya. Saan pa'y analadaw ti amin, friend? Managayat ti apo. No lakat dumawat ka kankwana iti pamakawan, di nakapaayan. No apay mat analipatak ti ako. Idin asaya at ti biyag ko. Ita lang ang amalagip ko. Takasapulak ti kaasin na. Iso lang ang ti makaaramid iti milagro. Iso nga rod ako nak nga agkararag ta. Tapno agbaligi ti operasyon mo. Agyaman ako na ikan ka, friend. Nasaya at kaunay agayam. Agkitawak iti apo kadagiti nagkurkuranga. Agsubli ang kankwana. Tapno magunod ko ti kaasinan. Di ka umadayo iti apo tapno di ka sumyasi iti pudno adalan. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan ana itampok diti programa tayo. Dala kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Leonard Ribotazo.
Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.